Ćao ljudi, ja sam Milica M, a ovo je novi video o studiranju u inostranstvu. Danas prelazimo granice Holandije. Figurativno naravno, jer ipak je malo teže putovati sada. I dolazimo u zemlju dobrog piva, još bolje čokolade i odličnih prilika za studiranje. Doneti odluku da studirate u inostranstvu je jedna stvar, a izabrati odgovarajuću zemlju, grad i fakultet je skroz druga. Ja sam izabrala da studiram u Amsterdamu jer je to za mene bio pravi izbor. Međutim, svačija odluka je individualna i mogućnosti su gotovo neograničene. Tako da smo vi, akademika i ja, odlučili da vam prikažemo kroz ovaj format što više različitih fakulteta, različitih gradova i različitih zemalja u kojima možete započeti ili nastaviti vaše studije. Pre nego što počnemo sa videom, htjela bih da kažem par reči o samom Centru za obrazovanje u inostranstvu VIA Akademika. Kako je proces apliciranja na fakultet u inostranstvo dosta teži i dosta komplikovaniji zato što podrazumeva dosta dokumenata, dosta prijava, dosta praktičnih stvari, bitno je pored sebe imati nekoga koji ima iskustva sa tim. Kroz svoje višegodišnje iskustvo i znanje, VIA Akademika je do sada pomogla preko 800 studenata sa cijelog Balkana da upišu željene studije i znatno im olakšala ceo proces. Ukoliko vas više zanima mentorski proces VIA Akademike i koje su sve mogućnosti za studije u inostranstvu, savjetujem vam ili da pogledate njihov sajt ili da bacite pogled na jednu od njihove 2 Instagram stranice. VIA Akademika direktno sarađuje sa preko 100 univerziteta širom Evrope i Severne Amerike, a Karel de Grote Hogeschool je jedna od njih. Kako bi vas u nastavku videa poštedila mog lošeg izgovora holandskog jezika, ovaj fakultet ću da zovem skraćenicom, odnosno KDG. Međutim, pre nego što vam kažem par reči o univerzitetu, mislim da je korisno da spomenem par reči o zemlji u kojoj se KDG nalazi. Da krenemo od osnovnih činjenica. Belgija je zemlja sa skoro 12 miliona stanovnika i čak 3 zvanična jezika, holandski, francuski i nemački. Glavni grad Belgije se često naziva i prestonicom Evrope, s obzirom da se ovde nalazi sedište Evropske unije. Iz Belgije je veoma lako stići do velikog broja evropskih prestonica, poput Londona, Pariza ili Amsterdama. Što se prevoza unutar Belgije tiče, bicikl je nezaostavni deo svakog stanovnika. Pogotovo zbog toga što su gradovi poput Brisela i Antwerpena poznati u svijetu kao jedni od najgorih gradova što se tiče gužve u saobraćaju. Naravno, ukoliko samo posećujete Belgiju, veoma je lako i iznajmiti bicikl i na taj način razgledati belgijske gradove. Iako se na engleskom naziva French fries, mesto porekla pomfrita nije Francuska već Belgija. Belgijanci vole da jedu pomfrit sa majonezom, a ukoliko posećujete Belgiju, morate da probate pomfrit sa majonezom, inače se ni ne računa da ste bili ovde. Kada smo već kod hrane, moramo da spomenemo čokoladu, jer je Belgija nadaleko čuvena po svojoj čokoladi i ovde se godišnje proizvede čak 220.000 tona čokolade. A kada smo već kod slatkiša, u Belgiji obavezno morate da probate waffle. U prosječnom belgijskom supermarketu možete naći čak 30 različitih vrsta vafla. I naravno ne mogu da ne spomenem belgijsko pivo i mislim da bi svaka reč koju bi rekla bila suvišna, jer kogod da je probao belgijsko pivo, zna. Jednostavno zna. Kada izaberete da studirate u inostranstvu, najbitnije je uzeti u obzir koji program i koji fakultet želite da upišete, ali naravno to nisu jedine stavke koje dolaze u obzir. Ono što Belgiju izdvaja od mnogih drugih zemalja je činjenica da se ovde nalazi veliki broj svetskih muzičkih festivala i tokom leta se gotovo u svakom trenutku u ovoj zemlji dešava bar jedan muzički događaj. Grad u kome se nalazi druga najveća evropska luka je grad dijamanata. Skoro 70% trgovine dijamanata na svetu se odvija upravo u ovom gradu. Antwerpen je najveći grad u flamandskom delu zemlje i grad industrije, grad mode, studenata, umetnika, bukvalno za svakoga ima nešto u Antwerpenu, te i ne čudi činjenica da u Antwerpenu živi preko 170 različitih nacionalnosti. Jedna veoma zanimljiva činjenica jeste da su prve štampane novine objavljene upravo ovde pre čak 400 godina. U Antwerpen je najbolje doći vozom. Ne samo iz praktičnih razloga, već i zbog toga što je centralna stanica više puta proglašena za najlepšom svetskom železničkom stanicom. Odmah pored ove stanice nalazi se i zoološki vrt, koji je jedan od najstarijih na svetu, kao i distrikt dijamanata. Verujem da većina studenata nije u mogućnosti da sebi priušti kupovinu u ovim radnjama, ali je veoma fascinantno makar proći pored njih. Glavni gradski trg se zove Grote Markt, okružen predivnom arhitekturom i gradskom većnicom, koja je sagrađena u 16. veku, a na sredini trga nalazi se fontana Bravo. Moje omiljeno mesto u Antwerpenu je muzej Mas. Moderni muzej sa jednim od najlepših pogleda koje sam ikada imala priliku da iskusim. A kada smo već kod muzeja, ovde se nalazi i najveći muzej čokolade na svetu.
Kada je lepo vreme, stanovnici Antwerpena obožavaju da organizuju piknike u parku, uživaju pored reke ili srate do obale gde se nalaze duge peščane plaže. Najbitniji deo ovog videa jeste naravno deo KDG, ali pre nego što počnem da vam pričam o tom univerzitetu, mislim da je jako bitno da vam objasnim šta je zapravo Hochschule. Još jednom izvinjavam se zbog mog užasnog izgovora holandskog jezika, ali na engleskom se ovo prevodi kao University of Applied Sciences. Ovi univerziteti se fokusiraju na stručna znanja koja se mogu direktno primeniti na posao nakon studija. Stručne prakse čine sastavni deo tokom celog školovanja, a osnovne studije traju 4 godine. Ukoliko vas više zanima akademska karijera, istraživački univerziteti su možda bolji izbor. Ali, ukoliko želite da se kroz svoje školovanje direktno pripremite za vaš posao u budućnosti, možda bi bilo dobro da istražite koje opcije nude univerziteti primenjenih nauka. KDG je univerzitet primenjenih nauka sa preko 40.000 studenata. Umreženi sa preko 100 kompanija, kako lokalnih, tako i internacionalnih. Kroz kombinovanje teorije i prakse, KDG svoje studente odlično priprema za poslovni svet, te je lako dobiti zaposlenje kasnije, ali je isto takođe lako dobiti i različite prilike za dalje školovanje. Fokus na ovom univerzitetu stavlja se na stručne prakse, studije slučaja kao i na projekte partnerskih kompanija. Na ovom fakultetu studira preko 1200 internacionalnih studenta koji dolaze iz čak 110 različitih zemalja. Koje opcije postoje na KDG što se tiče samog studiranja na engleskom jeziku? Na osnovnim studijama može se izabrati između 3 smera. Primenjene kompjuterske nauke, međunarodni menadžment u biznisu i multimedijalne i komunikacione tehnologije. U okviru programa menadžmenta postoje različite specijalizacije, ali jedna od njih jeste logistika. KDG je jedan od retkih univerziteta koji nudi ovu opciju na osnovnim studijama. I što se svih ostalih programa tiče, svi su usklađeni sa potrebama tržišta rada. Ukoliko odlučite da svoje master studije upišete ovde, postoje 2 opcije na engleskom jeziku. Vizualne umetnosti i napredni istraživački master u oblasti umetnosti i dizajna. U odnosu na Holandiju, cene školarine su gotovo duplo jeftinije. Za EU studente ova suma iznosi 960 € godišnje, dok za studente koji su iz zemalja koje nisu članice EU, godišnja školarina iznosi 6.240 €. Zbog trenutne situacije u svetu, veoma je teško putovati i sastajati se sa ljudima. Međutim, internet je odličan izvor informacija, pa tako i za iskustvo studenta koji su se već školovali na KDG. Kako je ovo univerzitet primenjenih nauka, studenti ističu da je jedna od najvećih prednosti KDG-a mogućnost dobijanja prakse, kao i rešavanje problema kroz grupni rad. Antwerpen je grad u kome se nalazi veliki broj nacionalnosti i različitih kultura, što je odlično okruženje za svakog internacionalnog studenta. Predavanja su dobro organizovana, a profesori su veoma prijatni i pristupačni. Profesori na ovom univerzitetu posjeduju dosta znanja, ali se dosta toga može naučiti i od ostalih studenata. Kroz svakodnevnu interakciju sa studentima iz celog sveta imate priliku da saznate mnogo više nego što možda očekujete. Ono što studenti veoma cene jeste da se ne suočavaju sa jezičkim poteškoćama, s obzirom da većina stanovnika u Antwerpenu odlično priča engleski jezik. Fakultet takođe svojim studentima nudi kurs holandskog u trajanju od 3 nedelje. Ovo je kurs osnovnog znanja holandskog jezika, što može biti svakome korisno za svakodnevno snalaženje u gradu. Ukoliko želite više da saznate o ovom fakultetu i kako je studirati na KDG, savjetujem vam da pogledate njihov sajt, a takođe možete zakazati i besplatne konsultacije sa VIA akademikom. Nadam se da sam vam ja što bolje približila kako izgleda studiranje u Belgiji, studiranje u Antwerpenu i najbitnije kako izgleda studiranje na KDG. Mi se vidimo sledeće nedelje sa novim videom gde ću vam pričati o nekom drugom gradu, možda nekoj drugoj zemlji i nekim drugim programima za dalje školovanje.